Otiđi na Google, piši torrent. Klikni na BitTorrent. Free download. I downloadaš. Otiđi na ovaj link. I klikni skini ovaj torrent. To se onda skine. Otiđeš u torrent i klikneš samo odeš na BitTorrent. Klikneš add torrent. Nađeš ono što skinio, staviš tu i onda čekaš da skine. I to je to.